وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه درس 2 كباب 56. وعن أبي موسى يتم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أمك أخرجت لنا يلتنا من عائشة من عائشة رضي الله عنها كساء برنتيري وإزارا إودر غليظا تكند. قالت أمك هي وبد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله فاتك في هذين اندر دي دودي بمعنى نلاد كو اندر كو دي دودي دي ماي دي مود نلاد ماي دي دي دودي دي على كو ندو نلاد بورنينو فاتي متفق عليه ko andi ngol en awa nelaɗo faato dano e basen bamako ɓe faato dano e cuñci yeɓɓuɗi marɗi valeur legoy. wan saad hon abi waqas radiallahu anhu qala maki inni min saad la awwalul arabi komi premier arabu ɓe ramaɓe sahamin fampagol dagawal fi sabilillah. Allahu akbar. ɗum ko poste molanaɗo honno, ɗum ko geɓal molanangal mantortengal honno, wi'ugol ko mi woni premier famporgol dagawal fi sabilillahi e nder arab. o wi wala kadi kunna comme ɗi min laatke nahzu meɗen haɓayno jihadi ma rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wondude ene laaɗo malana tawi wallahi min mara to amun ñamete illa waraqul hubla si wona ha ko leɗɗe ɗen. wa hada samaru e koko e o samaru ɗo konko tambi ɗon. samaru ko noneji ɗiɗi ka leɗɗe noon, ko façon ɓiɓɓe leɗɗe ko ɗum wiyete samaru, ko tawata alaka meɗen nga ko leɗɗe ɗiɗi andaɗe fuɗayɗe ka fulawaji, fuɗayɗe ka burureji. wo tawi min mara ko min ñama si wona ha ko leɗɗe ɗen ko ɗum woni e ko wiyeteɗo samaru, ala hari ko min ñama si wona ɗum. hatta in kana ha hay laatiki aduna goɗɗo yamen la yadau himo walotono kama tadau shatu wano dammil walorta ma lahu khaltun hara ala e makko ko jillodiri hay e hunde alego hara hunde ala kareedo makko. ma lahu hara alanamo khaltun ko weƴƴitete hunde aduna ala ko jillindirta ko tata wawa weƴƴitude ko raɓɓiɗi kon legol fiɗo muɗum o mana mum o ma lahu hara alanamo khaltun daɗɗuti walora ka leydi wano dammil walorta fo ko muttafaqun alayh. ɓe firanden alhubla ko wiyete kon hubla wiɗen ko haako leɗɗe, kono hubla ko ɗum kadi ko façon leggal go. ɓe dammil ha il muhmala sabu ha o tertaɗo mo toɓɓaka on sabu waɗede makko tural waskanil ba e waɗegol ba on kowal almuwahhada wajjindinaɗo on e wahiya samura e honno innete ko wiwɗen kon ko haako leɗɗe. wahiya wa samura ko wiyete samura nawani ɗum ko noneji ɗiɗi ma'rufani andade ko wiyete kon hubla e ko wiyete kon samru ko noneji ɗiɗi andade min sojadil badiya e leɗɗe fuɗayɗe ɗen ka burureji. wan abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallam nelaɗo maki allahumma ij'al allah waɗu rizqa ali muhammadin arsike ɓeygure muhammadu nden ɓuutan ko wiyete kon ɓuutu. nelaɗo torotono allah waɗu arsike ɓeygure muhammadu nden ɓuutan ñamete wiyeteɗo ɓuutu. ɗum kadi ko façon ñamete tawɗo marano valeur. kono noon an a dallinorta ɗum ɗo inna allah waɗu dépense ɓeygure anden futti, allah waɗu ɓeygure anden wurude futti, allah waɗu ɓeygure anden wurude toori tun, a torotako o du'a ɗo a ñentinta ɗum ɗo. nelaɗo ko waɗirta ɗum ko andingol en goɗɗo ko yo yiɗum miskinan ka ko na yo año miskinan ka, kono hollali ya toro yo allahu on waɗe miskin famike ka ko wiyete muttafaqun alayhi. qala ahlul lugha yimɓe lugha ɓe mbi'i wal gharib yimɓe wowlayɓe haalaji koɗi ɗin alegoye haalaji mettuɗi firde ɗin ɓeɗo wi wo ma'ana ɓuutan firo ɓuutu ay ma yasuddu ramako ko konko wawete uddirede tunte tekki ɗin ko konko wawi gasete tun lowede kate tekki hara heewi te faaka ko ɗum ɗama ko ɗum ɗa jiiɓu mo jiiɓi neta yari te tekki heewi mo ñaami fu te tekki heewi te ko nanditata e ɗum. an abi hurairata radiallahu anhu qala maki wallahi mi wondiri allah alladi on la ilaha illa huwa mo ala reweteɗe sona kanko in koni kuntu mi laatike la a'tamidu miɗo faandotono bi kabidi e reedu an ɗum heyre an nden alal ardi ka hoore leydi minal ju'i immorde heege. nelaɗo maaki
yetta Aba Hurayra wi min o mo yiwɗo mi wondiri Allah mi laatike miɗo tuggayno miɗo hippayno miɗo rukayno reedu andun ko ɗum woni heyre anden ko reedu ndu woni ko fanda ka hoore leydi sabu immorde e ngeeɗo heege wani skoni kuntum laatike la suddul hajara miɗo haɓɓayno hayre ala batni ka reedu am minal juu'i immorde e heege wala gada ɓe attu gomɗimi juuɗike yawman ñande goo ala tariqihim ka laawol maɓɓe ngol kamɓe yimɓe ɓen ka ɓe rewata ɗon ay alladi ngol laawol yahrucuna minhu ngol yimɓe ɓen fof yaltitirta mi yimi juuɗi ka ɗata cele famarra nabiyu sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo feƴƴiri lan fatabassama ɓe muusi hina ra'ani tumande ɓe yi'unola hawnaaki hara wahayu haalaniɓe ko honɗum juɗɗini Aba Hurayra ɗon wa arafa nelaaɗo andi ma fi wajhi ko woni kon ka yeeso an wa ma fi nafsihi ko woni kon ka wonki an fof Allah andini ɗum nelaaɗo summa qala refti nelaaɗo maki Aba Hir ko Aba Hurayra ɓe maki Aba Hurayra ko façon noddugol qultu minni labbayka mi notikema ya rasulallah qala nelaaɗo maki alhaq jokkan wa mada nelaaɗo yehi fattaba'atuhu mi jokkimo fa dakhala o naati fasta'adana mi diisini min kadi naatugol aaligoy mi salmini fa udina li yana nalan fa dakhaltu mi naati jaka fii ko enen ardodiri en fotti ka laawol ma mi rewanima kama yo en aru ka an jaka fihi en jokkodiri sen ari ha ka dambugal na mi naata tun naata jaka ko ya daro habboɗalan ka yaasi ha mi naata ka nder suudu gasa no woodi ɓey ngure anden ɓortiɓe mi kippa ɓe ɓorno ɓe a gasata yiwde no gasa pihunno ka tande ɗon ma ka salon komi faalaka ya a yi'u ko gasata ko yi'ade ko ya jaka habbolan ka dambugal kuuru si tawi ko kuuru si tawi noon ko galle sifa ko Abdoullahi kala woni ka tawata wona kuuru haray ɗum ɗon ko ya wonu ka yaasi ha yananeɗa jaka naata naati ɓa ko enen ardi mi naata tun naata famike ka sadir on andi ko watta si ɗen janngude ɗi darsuji wona nafoore darsu on ko janngugol ngol tun ƴi'alngal hetta firo maggal on na ɗum won tun wonɗen ɗaɓɓude ko wonɗen ɗaɓɓude ko andugol nafoore hadise on ma nafoore aya alqur'ana on nafoore ko woni kon e mu'um e tindinale ko woni kon e muɗum e hikmaji ko woni kon e muɗum ko ɗum woni ko watti si puusi en e waɗugol ɗiɗo tafsiriji fa wajada labanan nelaaɗo tawi kosan fi qadahin e ñeddude fa qala ɓe maaki min ayna hada laban ɗum no holli hari nelaaɗo acca ɓiretekol ka suudu ɓe tawi kosan hino e ñeddude ɗon ɓe maaki ene konto ɗan kosan iwi nelaaɗo landi ɗum ɓeygure maɓɓe nden qaalu ɓe wi ahdahu laka fulani ko kaarijo nelduma ɗum nelaaɗo aw fulanatama kaarijo ko gorko neldi on ɗum nelaaɗo ma ko sonnajo neldi en ɗum ko filliɗo on woni yejjiti siko gorko ma siko debbo ɓaala nelaaɗo maki Aba Hurayra qultu minni labbayka mi notikema ya rasulallah qala nelaaɗo maki alhik yaw ila ahli suffa ka yimɓe suffa ɓe fad'uhum li noddanalamɓe ɓe fof maɓɓe ɗum noon ɓen ko ɓe yimɓe 80 personnes 80 rajulan ko woni yimɓe suffa en firi ɗum e tafsirji meɗen ɗin fof kono fiita goɗɗo hawru e oɗo darso tun o ronka hawrude e ɗiya darsuji en fiɗa koni suffa ko ɓanelaaɗo sallallah sallam iwi makka senike madina kala tawnoɓe heɓano suudu ka darna ndu darni ka naata heɓali suudu luwandu heɓali luɓandu ko ɓennelaaɗo waɗani caalihu ka takko juulirde ɗon si juulama bayana gasi darsu gasi foppota ka cuuɗi mum waalo kamɓe ɓe soray ley kon caalihum ɗon ɓe waalo ko ɓe wiyete ashabul suffa yimɓe suffa ɓen Aba Hurayra noon no jeeyama ɓe noon ko ɓe capanɗe jeetato ñeddude kosan wotere no ɗon nelaaɗo maaki yahu noddano yaalanɓe qaala Aba Hurayra in wa ahlu suffa adiyaful islam yimɓe suffa ɓen ko ɓe hoɓɓe islam ko islam on ko wirni ɓe la ya'awuna ala ahlin ɓe weeraka yimɓe bi mana yimɓe o wernaɓe wala malin wona jawdi wala ala ahadin wona hayka goto kadi woni ko ɓe weeri ko ɓe hoɓɓe islam wa kana nelaaɗo laati ida atatuhu si arimo sadaqatun sadaka ba'aka biha o jonnay on sadaka ilen faade maɓɓe bi mana o ittanay ɓe geɓal o naɓana ɓe walam yatanawal minha heɓata e sadaka on kanko nelaaɗo o heɓata e muɗum shay'an hay e hunde
wa ida atatuhu si arima noon hadiyatu neldari arsala ilayhim o nelda ɓe seeɗa e mum wa aswaba minha kanko kadi o heɓa seeɗa e mum wa ashrakahum fiha o kafida ɓe e nder muɗum. ɓay noon nelaaɗo yamirila yomi yawmi noddoya ɓe nde anndi ko ɓe capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo ñeddude ɓira wootere min tun simi jonnama ɗum mi yara mi lanndo simo lutti fa sahani dalika ɗum mettila moƴƴa noon yawgol nodda ɓeeɗo fo on anndi musidɓe julɓe yo Allah dandu en tampere mo tampi o wudday mo tampi o bonay mo weelama mo soñjike o wonay bonɗo anniye o wonay nguddo kadi mo okkata yo Allah dandu en tampere allahumma amin. kono noon Allah heni conde ndi wosi ndi haɓɓi yo Allah dandu en tampere en wonay gollooɓe jama on ko puyɓe jama on gollata. si goɗɗo jooɗike ka suudu mum ha nefere 17 si yalti hewtiti ka suudu mum 16 17 o wakkilaaki o ala gollude. si goɗɗo kadi yehi woni ka mum 7 yalti 7 hewti e 7 o jokki golli hum gootum kon duuɓi 5 duuɓi 6 hani siko taabum wontali butiki mum siko butiki mum wontali magasin siko wonɗo jindinde hani o heɓali taabum yo sansu ɗum ɗo ananayi ɓe inna ko wawanɗa basal ko 7 à 7 wona ɗum tun wawanɗa basal. sa gerdi e hunde nden a yeeyi nde hunde duuɓi 5 6 hani an a soodali terrain a soodali oto a soodali moto accutu ɗum ɗon ɗaɓɓa goɗɗum. sa sansi a sansi hani ne waaki accutu nden saare ɗon ɗaɓɓoya wonde boynoye ɗum hadafu maɓɓe koyo heɓo tun ka ñaama ananayi ɓe inna ade no yawde ɗaɓɓa coggu wurere nden andi o liɓe ɗo ko coggu wure on ɗaɓɓoyde mana ko dépense on ɗaɓɓoyde. ɓeɗo ɓe mara objectif heɓugol oto kono noon Allah addirta oto. ɓeɗo ɓe yeeya e taabum kumma e boutique kumma e magasin hum kum maka ɓe waɗata golle yaagal ɓe yoɓe ɗon wali yaagal ɓe yoɓe koni kamɓe ɓe gollirta ɗon ha ɓe luttira noon ɗon par ce que ko ɗum ɓe ko nden lowre ɓe feerani Allah ko nden Allah remanta ɓe. wonen wakkiliɓe yandi wota e wonu tumbiɗirɓe juuɗe wota wonɓe ga jooɗo tiggito yahuɓe extérieur ɓen fii ɓay hiɗa mari aadenjo Europe ma Amérique ma Angola golluta habba ko on neldayma wota haccite ko on neldayma ko ɓuri kon e ɓe jooɗiɓe extérieur ko haɗi ɓe arta ko manque de transport mi anda si ɗon hooli hen wonɓe ɓen onon wonɓe extérieur noon yaafo ɗon komi woni yewtirde kon noon si fii andon kadi ko gonga mi haali fii buy e moɗon hino mari buy e mon hino jooɗi toon ko manque de fere ko arde ko ɗum woni hadde ɓe ara ma manque de ka are hayso ɓe mari fere ko ɓe adda ko manque de ta are par ce que ɓe mara suudu ga hiɓe mari noon ɓeygure suudu tew si tawi noon an a jooɗike lagine ɗo a tiggitike ɓen andi a tardi a habbike ko ala arde jooɗiɓe fulawa wota ɓe jooɗo ɓe tiggito wonɓe Konakiri en Kindiya en Jegedu en yoɓe gollan hoore maɓɓe wonɓe extérieur wota ɓe jooɗo ɓe tiggito wonɓe lagine wota goɗɗo miññirawo tiggito koto wota ɓiɗɗo tiggito baaba ma tiggito bappa yo goto kala gollu mi yiɗno tum ɓisude ɗi konnguɗi ɗo on accay hakke continue tafsir on o inni kanko Aba Hurayra flagrant o inni en wo fasa ani dalika ɗum mettilanka fa qultumi inni Aba Hurayra o inni wa ma hadha laban ko ɗum ɗan kosan ɗo duñcata ko ɗum ɗan kosan ɗo nafata ko ɗum ɗan aransata fi ahli suffa e ɓe yimɓe suffa ɗo fof 90 yimɓe kuntumi laati kunta a haqqu an usiba kuntumi laatike a haqqu ko min ɓuri handude an usiba nde mi heɓata min haada labani ɗan ɗo kosan charbatan surɓande wootere ata qawwa biha mi wawa dolnirde sabu ɗum mi wawa tabitirde sabu ɗum mi hetta doole anne sabu mi mana ko min tun handi e jonnegol nde ñeddude ɓira mi yara heege angen aran so seeɗa min tu woni taw ɗum yonata fa ida ja'u so tawi woni ɓe ari amarani fa ida ja'u ɓaɓe ari amarani nelaɗo yamiri lan noon fa kuntumi laati ana otehim komi woni ɓe jonnude ɓaɓe nelanama ɓe ari nelaɗo yamiri la yomi immo mi ƴetta mi jonnaɓe ɓe yara wa ma asa e wonali no gasa an yablugani nde hewtatala min hada laban immorde ɗan ɗo kosan mi mana mi miiji si woni komi jonnu ɓeɗo fof yara haray sintere hewtatala walam yakun laataki min ta'atillah immorde ɗoftare Allah
walam yakun kono laatanaki min taatillahi morde ɗoftagol Allah wa taati rasule ɗoftagol nelaɗon sallah sallam buddum feere ɓe mana awa legoy mi felliti no gasa ɗan ɗo kosan hay sintere hettatalan kono ɗoftagol Allah e nelaɗo Allah on feere o ala ko be waɗe ko be mi immo mi serva ɓeya kono na mi welilan ka nder ɓernde ko Aba Hurayra woni yewtude fa ataytuhum mi ari ɓe fa da'awtuhum mi noddi ɓe fa aqbalu ɓe ari yiltotoɗen ɗa fa ida ja'u si tawi woni ɓe ari amarani nelaɗo Allah on yamirila fa kuntu mi laati ana utihim komi woni ko jonnataɓe komin servataɓe ɓe yara wama asa kon hawnaki hino tanƴina an yablughani nde hewtatalan nde luttantalan min hada laban immorde ɗan ko tan walam yakun kono laatanaki min to'atila immorde ɗoftagol Allah taati rasuli ɗoftagol nelaɗo Allah sallah sallam buddun feere o e junngo julɗo hay so tawi welatama fataytuhum mi ari ɓe fa da'awtuhum mi noddi ɓe faqbalu welaɗo no nana inde noddandu jooɗo ɓe fof ɓe fewtiti wasta adanu ɓe ari ɓe diisini naatugol fa adina lahum ɓe yanana ɓe naati wa akhadu majalisa ɓe fof ɓe ƴetti place ji maɓɓe ɗin ɓe jooɗi minal bayti immorde ka suudu kala nelaɗo make ya aba hir ko ayi Aba Hurayra qultu minni labbayka mi notikema ya rasulallah qala nelaɗo make hud fa atihim ƴettu ɗum servaɓe ɓe yara qala Aba Hurayra wi fa akhadtu ɗaɗa mi ƴetti ñeddude nden fa ja'altum yoni utihi rajula miɗo jonna nde gorko fa yashrabu o yara hatta yarwa ha o ɗon ɗita summa yaruddu alayya alqada o jonnita ala ñeddude nden o yara ha o haara o luttina o wi'a o haari fe o jonnita ala ñeddude nden fa utihi l akhara mi jonna nde goɗɗo fa yashrabu on kadi yara hatta yarwa ha o ɗon ɗita summa yaruddu alayya alqada ha o jonnitanalan hoore makko ñeddude nden ko ni mi gerdi ɓeɗo capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo foppo ha timmi hatta intahaytu ila nabi sallah sallam ha mi hewti nelaɗo tuuru nelaɗo joni alego heddilan min e nelaɗo wa qad rawiya alqawmu kulluhum tawimi ɓe ndenda nangal maɓɓe ɓe ɗon ɗiti fa kadal qadaha on say nelaɗo Allah on ƴetti ñeddude nden fa wada'ahu ala yadihi ɓe tamdi nde ka sookeje maɓɓe fa nadara ilayya nelaɗo daarilan fa tabassama o muusi bimana ko sikkunoɗa kon woni raali noon legoy ay nelaɗo Allah no holli ɓe kon ka ɓernde Aba Hurayra fa qala nelaɗo maki Aba Hurayra qultu minni labbayka ya rasulallah qala ɓe maki baqitu ana wa anta awa lutti min e an koynen ɗiɗo ni yaral qultu minni sadaqta ko gonga ma ya rasulallah qala nelaɗo maki awa uqudu jooɗo fashrab yara fa qa'adtu mi jooɗi akhi fa sharibtu mi yari fa qala nelaɗo maki ishribu ɓeydu yaru kadi fa sharabtu mi yari mi wi'i mi haari fama zala nelaɗo serali yaqulu ɓe jaabolan ishribu yaru ɓeyda hatta qultu ha minni he nelaɗo la walladi ba'athaka bilhaq mi wondiri oɗo nelirɗoma saabu gonga ma ajidu lahu mi marana hande kadi ɓiraɗam maslakan natirgal mi mara lawol mi mara place kande reedo mi haari tef kala nelaɗo maki fa arini awa yeeɓi ñeddude nden jonni ñeddude nden fa ataytuhu lqadaha mi jonni mo ñeddude nden famidallah taala o yetti Allah wa samma o wi bisimillahi wa shariba alfadla o yari ko heddetti ko rawahu lbukhari allahu akbar allahu akbar allahu akbar wallahi Allah ko mawɗo Allah ko ñeeño wallahi nelaɗo ko waliyu Allah nelaɗo ko jatigi Allah nelaɗo ko gando ñeddude wotere capanɗe jeetato e go'o yari e mayre ha fo haari ɗon ɗiti luttiɗi layo sikku ko ñeddude gogoy ko sifa ñeddude ɗe annduɗen ɗen fulawa kam men ñeddude ñeɗirde kosan nden ko sifande nayi sikku are ɗum ɗo ko ñeddugil woni awa hare ko bal ko barki nelaɗo kin du'a nelaɗo on yurmede Allah subahana wa taala nden ko ɗum waɗi Allah ɗuɗɗiniri ɗan ɗo ko samɓe fof maɓɓe ɓe yari en heeɓi nafoore buyɗo nafoore aranere nden ko ya yiɗan ɗimmojo ma ko yiɗanɗa hoore ma kon fii ɓay nde ñeddude ko wajjere wuɗuge ko be Aba Hurayra noddoya ɓeya ɗum ko yiɗalngol ɗimmo mum ko yiɗani hoore mum kon ɗiɗi hani ɓurnugol ɗimmo mum e hoore mum nelaɗo no wawno wiide adde ɗo mi yara nelaɗo yara ha ɗum ɗita hiɓe andi kamɓe Allah ɓe haldi fof yara ha lutta ɓe aɗoɗa hoore maɓɓe ɓe yara ɓe yiltoɓe jonna Aba Hurayra yara ha ɗon tasi Aba Hurayra serva ɓe kono nelaɗo ka andingol en koye goɗɗo ɓurnu ɗimmo mum on ka moƴƴereji e hoore mum nelaɗo yamiri yo Aba Hurayra yarnuɓe a fab ha gayni noon Aba Hurayra kadi yari noon si nelaɗo on sakkiti rawahu lbukhari wa an Muhammad bun Sirin ƴettama Muhammad bun Sirin ko patron firowo koyɗi ni
عن أبي هريرة يتم أبا هريرة رضي الله عنه قال وي لقد رأيتني قمدمي هوريان وإني تيمين لأخر مدو نستنا مدو ليتا فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم hakkunde minbaru nelaɗon ila hujrati aicha haka samɓurnene aicha miɗo leeta hakkunde ɗon maghshiyan alayya tawi hino suddilan ko wiyete kon heege faɗɗande fa ji'ul ja'i arilan arowo ɗon maghshiyan alayya tawi miɗo faɗɗa yani mi heɓi leetande mi heɓi tongande on hakkunde mihirabu nelaɗo on e samɓurnene aicha on heɓilan hakkunde ɗon maghshiyan alayya suddande suddunde e hoore an ko faɗɗande noon ko faɗɗere heege na tension o yani wona crise faji'ul ja'i arilan arowo fa yada uriji lahu ala unuqi o waɗi koyngal makko ngal ka hoore dande alegoy o yaaɓilan wa yara o yi'i o faami wonde anni min majnun komi feetuɗo kono wama bi min jununin tawi feetere o ala e an wama bi illal cu tawi ala e an si wona ko wiyete kon heege ndaare ko jaatigui Allah ko nelaɗo Allah Aba Hurayra ko on weela ha faɗɗa yani goɗɗo ari yaaɓimo ka dande no sikkude ko jinna nanguimo kono o wi tawi jinna nangalan ko heege woni komi wondi rawahul Bukhari enen kanko wiyeten komo Allah yiɗi woyeɗaymo ko kala heɓuɗo jawdi ka adna ɗo faamen ko on ɗon Allah yiɗi inna allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu walakin wala yu'ti dinahu illa liman yuhibbu Allah no okkora aduna mo yiɗi Allah no okkora aduna mo añi seede on Allah okkori Abdourahmane bun Awf aduna o okkori Qaruna aduna oɗa komo yiɗi oɗa komo o añi kono o okkorta diina islamu makko kan o faminta diina islamu makko si wona on mo yiɗi yo Allah waɗu en jeeyaɓe e faamuɓe diina islamu o waɗa en jeeyaɓe ɓe o yiɗi وعن عائشة يتامين من عائشة رضي الله عنها قالت بماكي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتك ودرعه تيدلك ما بمرهونة ننبع تجند ننبع غارانت عند يهودي نكوك اليهودا جوغو في 30 صاعا في سائر دين كفان تتي من شعير مردين غوري متفق عليه نلادو نو يهي نياولي 30 كيلو ما دوي en سائر دين كفان تتي سائر دين goto de andi no buri kilo seeda nelaɗo no yehi ñawli sa ire nden capan tati tawi hunde ala si wona ko doloke maɓɓe on naɓete garante yo wonu toon ha hitande ɓe heeɓi mbuuɗi ɗi wo nelaɗo Allah ka faati tawi ɗum ɗo no hoore maɓɓe ko sahaba ɓen yeehi yoɓɓoyi mbuuɗi ɗin doloke on hetti ndaare ɗum ɗo si tawi goɗɗo heɓali jawdi haray Allah faalaka mo woni awa haray Allah faalaka nelaɓe ɓen kono Allahu akbar hasha wa kalla ɗum wowletake وعن أنس يتام أنس رضي الله عنه قال وماك رهن النبي صلى الله عليه وسلم نلعب الله وأن تجين درعه دولك مأبئون بشعير سبو غوري ومشيتم يه إلى النبي هكا نبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وند بريد غوري وإهالة سنخة إكوكو ويئتي إهالة كفاس نيامتيني مومي أنده ñaamete yoruɗo ñaametemo mara vitamine wala gadi sami'tuhu gomɗimi nanimo kanko nelaɗo e ɓuluhi tawi himo maka ko addi ha mi waɗi ɗum nani nelaɗo no maka ma asbaha li ali muhammadin hande noon weeta naali ɓe ngure muhammadu ne sa un hay sa ire nden goto wala amsa niɓɓa naali ɓe waynam no kamɓe la tis'atu abyatin tawile koɓe gambuɗe jeenayi aaligoy ko chambre ji jeenayi nelaɗo mari chambre kala sonnajo maɓɓe hino ɗon hiɓe mari hiɓe tumbiniri rewɓe jeenayo e nder Madina ɓeɗo fof woɓɓe no wondi e ɓiɓɓe ɓeɗo fof hino wondi e maccuɓe golloɓe rawahul Bukhari ko ɗum waɗi so ƴetti oɗo biredi e gawri e oɗo ñamete wi'eteɗo ihalatin sanihatin o ƴetti ɗum ɗo naɓani nelaɗo jaka onon si enen si en nani ɗo goɗɗo no inna hande mi waldu hande mi mara hunde kaari hande mi mara ko defe hande mi mara machine ko mi waɗɗo ko so iwi ɗon jalemmo taari kaari jo andi jaka ɗe balɗe fof o defaali jaka o mara hunde kaari tawi bete ko si en waɗantanomo bete on ɓen kondule men ɗen en waɗanalimo heɓen mbaraji en faggitike kadi bakkaka
haray watta hil e kadi jakka hollugol sattende nde woni e hoore mum jakka ɗum na wullugol na woytugol wona toragol alhaali mo fewnduduɗa on haalangol mo yimɓe ɓen haray ellala e ɗum kono noon fewndo satte sa wolanime fewndo weeli kadi ko yawowlu fewndo weeli sa wolanime fewndo metti kadi ko yawowlu sa wowli fewndo metti tun tawi fewndo weeli a wolata haray a woni aaden dulluɗo haray a woni aaden torotoɗo a woni aaden woytowo sa wowli kadi fewndo weeli tun fewndo metti a wolata haray a woni kadi aaden mantotoɗo a woni aaden bewɗo donc sa wolay a wolay ɗi fof sa deƴƴay a deƴƴay ɗi fof rawa al-Bukhari al ihalat ko wiyete ihala bi kasri al hamza sabu ko hamza o masa ko ley ashahamu da'if ko ɗuma ko ɓellere koye mummunte wiyete kon da'ibu na yon sikku ko di'ibu dey na di'ibu sikkon ko bono wona bono za'ibu ko kullu e burure ñamete koy ko nebban koyɗon on ko ɗum wiyete al ihala wasanika binnun sabu nunu on wal kha'i kha al mu'jama toɓɓaɗon wiya ɗum al mutaghayyiratu ko sansu ɗum ko nebban ɗan woni ha tawi ɗan wayli ɗan sansi mana datu majjallanni kono feere ala ɓa ɗum ala yiltoto ɗen ka hadise dow 510 womi naɓanimo bi hubsi sha'irin e biridi ngawri wa ihalatin e nebban kullu burure sanikatin sansuɗan couleur ma ɗum sansuɗan odeur en faami ka kono payle o nani nelaɗo Allah no maka hunde wetanal ɓe ngure nelaɗo nden ko ɗum o mari si kala hokki ko mari haray wudduɗo no woodi haray wudduɗo ala musidɓe julɓe وعن أبي هريرة جتم أبا هريرة رضي الله عنه قال أماكي لقد رأيتكم إمي 70 شابان تنجيل من أهل الصفة إمردين بصفة بين ما منهم تألا رجل غرق عليه رداء متوتا هنا جوجي ورنتيري تيموندي إما إزار أما ودر وجر وإما كسان أما دلوك بجو فقد ربطوا في أناغم تاهي بحق أون كل تتيري تواهي بحق دلين سرقا داند مقبه منها إمردي مود منها هنا إمجتون ma yabluhu konko tata hino juuti ha nisfa saga en hewti ka belenji wa min ha no muɗum ma yabluhu kaba en konko tata hino juuti ha hewti ka kulɓule kono mi almar ɗo pantalon e dol kon complet so ajma'u tahi mo moɓidira ɗum mo moɓira bi yadihi juuɗe makko ɗen hella yeeso makko karahiyata ka añugol antura awratahu fi wata ñoro awra makko on yaltita rawahul Bukhari ko andingol en wona joginoɓe moyen wona marnoɓe ko ɓorno wona marnoɓe ko ñaama kono ko hoore ɗum fof Allah daali radiyallahu anhum wa radu anhu wona Aisha ƴettama nene min Aisha radiyallahu anha qalat ɓe maki kana laatike firashu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daɗɗude nelaɗo ndin ka nelaɗo walotonoɗon min adami koye morde guril ko guril nelaɗo waƴƴinotono waalo guril ngel hashuwuhu liifun hebbinirangal huɗo wi'ete ko liifu kon rawal Bukhari bi mana ko guril moƴƴina waɗa saku huɗo wiyete ko liif kon sokka nder ton ha heewi ko ɗum ɗo wonno buutu kanelaɗo Allah waloto ɗon an hande hiɗa mari buutu éponge tawɗo kadi ko jillaɗo waya nder ton ɗaatuɗo los mari banawil tekkungil weƴƴiti hoore ɗon mari banawil tekkungil ko suddo marɗo moyen yilti watti ɗon kadi clim ko ɓuɓɓina ma watti ɗon kadi chauffage ko wulna fewno jangol ka woni darade wiya ala marsude ka woni darade wiya no satti ka woni darade wiya anda ko waɗi Allah he watten yiileeɗi konnguɗi meɗen musidɓe julɓe ɗum noon en hattinay ɗo darsu de on yiltoɗen kadi naatanen darsu 3 wallahu a'ala wa